Pasal ni fung kesang ni jarawa 2023 ni song marino ruk sawi egam nong mande assembly constituency am sayo Tipramo thani dedek sikla bodol ni asupang MDC Runal Development ki thangbai borok sai sai khlai lahan himbo to khlai tani yagulo lukoro mino kono ko thangai treta salin ko ki laikya ini mekang sithang sini buba gerani mekte awo tak gelai sithang sini buba gerani ima ini mekang sithang chungo phalai janai ro takti lo komo rei thang chungo thangai tangai ro lo pani sirai molang sini buba gerani mekte buba gera ayo lothang buba gera ayo lothang Greta Tripalen maro nai Greta Tripalen maro nai ay ke chuba chole nai ay ke chuba chole nai Dibrasa ayo lothang Dibrasa ayo lothang Dini matai no maro nai Dini matai no maro nai ay ke chuba chole nai Kamuni henggai tong zamani usuk jatong mani ani nokang kamuni henggai tong zamani usuk jatong mani sini buba gerani mekte awo tak kelai sithang sini buba gerani ima ini mekang sithang chungo phalai janai ro dakti lo komo rei thang chungo thangai tangai ro lo pani sirai molang ini buba gerani mekte buba gera ayo lothang man kaman silva to man silva kaman dokha sangan itu sana pun tak terkemalan ini jepa kawan dari taklay bubagra kuplay nai bubagra na kuno pan kasimaya taklay di perasaan itu ini taklay sobawo sengbo subalai sina buba gerani sobawo sengbo subalai sina dini buba gerani mekte awo tak kelai sithang sini buba gerani ima ini mekang sithang
Dini buba gerani muktu awo tak kelai situng Dini buba gerani ima Dini mekang hung situng Chungno phalai janai ro dakti lo komurai thangtha Chungno thangai tangai ro dofani serai mongrangtha Dini buba gerani muktu Buba gera ayo lothung Buba gera ayo lothung Buba gera ayo lothung Geta tipalen maro nai Aye ke suba chole nai Diprasa ayo lothung Tini matai no maro nai Tini matai no maro nai Buba gera ayo हम लोग त्रिपुरा YTF TWF और सब वॉरियर्स लोग मांडई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का हम लोग ये आरसी नगर जो एक विलेज कमेटी है एडीसी का, यहाँ पे हम लोग सुबह से डोर टू डोर करके हम लोग का जो ग्रेटर त्रिपुरा का मैसेज घर घर में जाके सब त्रिपुरा दफा का आदमी लोग को सबको हम ये मैसेज ग्रेटर त्रिपुरा का थानचा का मैसेज बुबागरा जो मैदान में उतर कर हम लोग के लिए त्रिपुरा दफा के लिए जो लड़ाई जो कर रहा है, फाइट कर रहा है हम लोग के लिए ग्रेटर त्रिपुरा के लिए, इसका मैसेज हम घर घर में जाके सबको प्रचार किया और सब लोग हम लोग को बुबागरा को सपोर्ट करेंगे। ये अपकमिंग जो इलेक्शन है, अपकमिंग जो फाइट में बुबागरा को 100% सपोर्ट करके वो लोग जीतेंगे। आज सामने इलेक्शन के लिए तो 2023 का इलेक्शन के लिए तो घर पे किया था, कितना का सपोर्ट मिला था, कैसे अभी सब घर में 100% सपोर्ट मिला। सब लोग बुबागरा को अपकमिंग जो इलेक्शन है, अपकमिंग जो फाइट है ग्रेटर त्रिपुरा का फाइट में, थानचा का फाइट में, थानचा का जो आदमी लोग है सब त्रिपुरा दफा का आदमी लोग सब लोग 100% सपोर्ट करेगा और बुबागरा को जीताएंगे।